Reka mbasuhuze mbifuriza ibihe byiza nshuti bakunzi bazoronge Empire muradukurikira muri hirya no hino mu bice bitandukanye mu Rwanda no hanze y'igihugu cy'u Rwanda. Ndibaza yuko mukomeza kugenda mugubwa neza, nta kindi gikomeza kugenda kivugwa by'umwihariko mu burasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Congo, mu karere k'ibiyaga bigari muri rusange, ariko no ku bitangazamakuru bikomeye cyane nka Reuters, Radio France International. Hose baravuga urupfu rwa Lieutenant Colonel Wiringoma ndetse na bamwe mu bayobozi bakomeye cyane mu mutwe wa 23 umaze igihe kitari gito uhanganye na coalition cyangwa se n'ihuriro ry'ingabo za leta FARDC, FDNB, abacancuro, Wazalendo n'abandi batandukanye mu n'ingabo z'igihugu cy'u Burundi. Hanyuma rero bivuga ko iki ni gitero cyakozwe gikoranwa ubushobozi buhambaye ariko n'ubugome muri rusange, kuko ngo drone zarashe ku modoka yari itwaye bamwe mu bayobozi, ndetse binavuga ko uwitwa General Sultan Makenga nawe yari hafi y'icyo gitero cyabereye, gusa aza guhungira kuri mwe mu rusengero hariya muri gare y'agace ka Rubaya ahazwiho ibirombe bitandukanye birimo amabuye ya koruta menshi cyane muri rusange. Hanyuma rero andi makuru akavuga yuko kugira ngo bamenye neza amakuru nyirizina yaha abayobozi bari ndetse bano bayobozi ba M23 hari umwe mu bagambanyi muri M23 yaba ari we watanze aya makuru, ndetse bikanavugwa yuko ubu tuvugana uyu mugambanyi muri M23 yaba yamaze gufatwa. Uwo mugambanyi ninde? Reka nze mbigarukeho muri amakuru yacu ku buryo burambuye. Reka rero mbanze mbabwire ko rimwe mu nkuru yazirutse inagaruka muri rusange na kimwe mu bitangazamakuru cyitwa BBC gahuza miryango, ariko bavuga yuko uwitwa General Sultan Makenga yarokotse igitero cya drone cyiciwemo abantu nibura 9. Iyi nkuru ikomeza igira iti igitero cy'indege nto y'intambara itajyamo umupilote drone kishe wari umuvugizi wa gisirikare w'umutwe w'inyeshyamba AFC 23 Lieutenant Colonel Wiringoma mu karere ko mu rucera rwo kwa kabiri cyiciwemo abantu nibura 9, ariko igihushaho gato cyane umukuru wa gisirikare wo mutwe General Sultan Makenga wahunze nta nkomyi nk'uko abantu 4 babibwiye biro ntaramakuru by'abongereza Reuters. Icyo gitero cyakubise hafi y'Ibubaya mu burasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Congo, agace k'ingenzi gakungaye cyane ku mabuye y'agaciro kagenzurwa n'umutwe wa M23 mu ntara ya Kivu ya ruguru, ndetse kayinjiriza amafaranga menshi cyane gacukurwamo 15% bya korota icuruzwa ku isi yose. Leta ya RDC iherutse kandi gushyira Rubaya ku rutonde rugufi rw'ibirombe yemereye Amerika muri gahunda y'amasezerano y'ubufatanye ku mabuye y'agaciro. BBC News gahuza miryango yagerageje kandi kuvugana na M23 hamwe n'ingabo za FARDC kuri iki gitero, kugeza ubu ntibirasobanuka. Inzobere z'umuryango w'abibumbye ONU, Repubulika Demokarasi ya Congo n'ibihugu byinshi cyane byo mu burengerazuba bw'isi bishinja u Rwanda gufasha umutwe wa M23 guha abasirikare ibikoresho ndetse n'amategeko. Uyu mutwe ugenzura ibice byinshi cyane byo mu ntara ya Kivu ya ruguru no mu ntara ya Kivu y'epfo birimo n'imijyi ya Goma ndetse na Bukavu. Hagati aho ngaho u Rwanda ruhakana gufasha M23 ariko rukemera ko rufitanye ubufatanye nayo mu by'umutekano kandi ko rwashyizeho ingamba z'ubwirinzi ku mipaka. Urupfu rero rwa Lieutenant Colonel Wiringoma rwabaye uruguhura uko ibintu rero byari bimeze muri intambara mu kwica uwo wagaragaraga cyane wo mu butegetsi bakuru ba M23 mu gihe Rwanda kandi yakajije umurego, nubwo hari ibikorwa by'abahuza barimo na Qatar byo gutuma agahenge kandi kemeranyijweho n'impande zombi gakurikizwa. Ibiro ntaramakuru Reuters byatangaje ko amakuru y'icyo gitero cya drone bayahawe na maneko umwe, inyeshyamba 2, umusirikare mukuru ndetse n'umukozi wa ONU. Reuters n'amakuru y'abongereza ivuga ko abo bayihaye amakuru batifuje gutangazwa amazina. Babiri muri abo rero bavuganye n'ibiro ntaramakuru by'abongereza Reuters bavuga ko imirambo 9 yatwawe ijyanwa igoma mu murwa mukuru w'intara Kivu ya ruguru ikuwe ahabereye icyo gitero. Uwo musirikare mukuru mu bavuganye na Reuters yavuze ko indi mirambo nibura 7 bitashobotse ko ihakurwa kubera ko yari yahindutse ivu. Abo baganira na Reuters bavuze ko General Makenga ari muri ako gace mbere gato yuko icyo gitero kiba. Reuters yasubiyemo amagambo yo mu itangazo ry'umuvugizi w'ihuriro ryitwa Wazalendo ry'imitwe yitwaje intwaro yita ko ari ubwirinzi irwana ku ruhande rwa FARDC, avuga ko General Makenga yahungiye ku rusengero ruri hafi aho ngaho. M23 ntakiratangaza mu buryo bweruye kuri icyo gitero, ariko kwa gatatu umukuru wayo Bertrand Bisimwa akaba ari muzabikorwa wungirije w'ihuriro rya M23 yashinje leta ya RDC kongera kurenga ku gahenge igaba igitero gisesuye ku mirongo yose y'imbere ku rugamba no hakurya yayo, avuga ko ayo ariyo mahitamo ya Kinshasa yiyemeje.
Kinshasa ihakana kurega ku gahenge ariko igashimangira ko ubusugire bw'igihugu ari ntavogerwa. Mu butumwa yatangaje ku rubuga nkoranyambaga X, Bisimwa yavuze ko guceceka kw'amahanga kuriho atubukuri biri kubirimo kuba ndetse no kutabyamagana gutandukanye niyo mama ko ya gatatu yo ikoresheje uburenganzira bwayo bwemewe bwo kwirwanaho ku bitero bitaziguye. Mbere yaho kwa gatatu atavuze Lieutenant Colonel Ngoma mu izina, Bisimwa yatangaje ko impinduramatwara n'izi ntwari ati buri munsi zitanga igitambo cy'ubuzima bwazo kugira ngo habeho ibohorwa ry'igihugu, imibereho myiza y'abariho muri iki gihe ndetse n'abazabaho mu gihe kizaza. Ibi bikaba rero ari umusingi wa leta irinda abaturage bayo ndetse nta kuvangura. Kwa gatatu ariko imirwano yarakomeje muri teritwari ya Masisi hagati y'inyeshyamba za mama 3 na FARDC ifatanyije na Wazalendo. Intambara kandi muri Burasirazuba bwa RDC yongeye kandi kwaduka kuva mu mpera y'umwaka wa 2021 nubwo imaze kandi imyaka hafi 30 ihagarara ikongera ikubura. Mu ijambo yagejeje ku gihugu kwa kabiri, Perezida wa Amerika Donald Trump yongeye kandi kuvuga ko mezi 10 ya mbere y'ubutegetsi bwe mwaka ushize yarangije intambara 8 ku isi zirimo iyi ntambara hagati ya RDC n'u Rwanda binyuze amasezerano. Perezida kandi wa RDC Felix Tshisekedi na Perezida w'u Rwanda Paul Kagame bagiranye i Washington DC mu kuboza umwaka ushize wa 2025. Hanyuma rero hari inkuru yanditswe n'ikinyamakuru cyitwa bwiza.com cyandikira ku butaka bw'u Rwanda. Bagize bati andi makuru ku gitero cya drone cyahitanye Lieutenant Colonel Wiringoma ndetse bagenzi be. Ati amakuru mashya aravuga ko abantu bagera kuri 18 aribo bapfanye na Lieutenant Colonel Wiringoma wahoze ari umuvugizi w'igisirikare cya Repubulika Demokarasi ya Kongo cya mama 3 nyuma yo kugabwaho igitero cya drone n'ingabo za leta ya RDC cyangwa se Repubulika Demokarasi ya Kongo. Kuwa gatatu ibiro ntaramakuru by'abongereza Reuters byari byatangaje ko byaha amakuru yuko abantu 9 aribo baguye muri kiriya gitero. Amakuru atangwa n'ikinyamakuru Chief Report gisanzwe gikorana bya hafi n'ubutasi bwa Uganda avuga ko abantu 19 barimo Wiringoma aribo bapfuye. Igitangazamakuru kivuga ko bitangira Lieutenant Colonel Wiringoma na bagenzi be ngo bari bitabira inama yo gufata ingamba yabaye mu ijoro ryo kwa kabiri tariki 24 Gashyantare. Ni inama yabereye mu nzu iherereye mu rwuri ruherereye mu gace ka Rubaya muri teritwari ya Masisi. N'urwuri amakuru avuga ko ari urwa General Gahizi Innocent wo mu ngabo za Congo Kinshasa FARDC. Hanyuma Chief Report mu makuru ivuga ko yahawe amasoko menshi cyane azi ibyabaye. Ivuga ko Lieutenant Colonel Wiringoma n'abayobozi bakuru b'ingabo za FARDC bari bateraniye muri iyo nzu mu rwego rwo kuganira ku ngamba zo guhangana n'imirwano yari irimo igukaza umurego hafi y'umujyi wa Rubaya ukungahaye cyane ku mabuye y'agaciro ya Coltan. Mu bari bitabiriye iyo nama harimo umugaba mukuru w'ingabo za AFC 23 General Sultan Makenga. Iyo nama ngo yabaye kugeza mu masaha y'urukerera nyuma y'ibiganiro ndetse no gufata ifunguro birangira Makenga avuye kuri iyo nzu mu masaha 8 z'ijoro aherekejwe n'imodoka nke z'abari bamucungiye umutekano. General Makenga amaze kugenda, Wiringoma na bagenzi be ngo bagumye muri iyo nzu bakomeza kuganira. Mu masaha 9 z'urukerera ngo nibwo rero nawe yavuye kuri iyo nzu yerekeza ahantu atatangajwe icyo gihe. Abasirikare bakuru ba FC 23 cyakora ubwo bari bari mu nama ngo ntibari bazi ko ari drone y'ubutasi iri kuzenguruka hejuru yabo ikurikirana hafi ibikorwa n'ingendo zarimo zibera muri ako gace. Amakuru avuga ko mu gihe kandi imodoka zari zitwaye Ngoma zari mu muhanda mu ijoro, drone y'intambara yahise irekura ibisasu bikomeye cyane irasa izo modoka nta guhusha. Umwe mu bahaye kandi Chief Report amakuru yavuze ko icyo gitero cyarihuse kandi gifite imbaraga zidasanzwe. Yunzemo ati imodoka zahise zangirika, abantu 19 barimo na Lieutenant Colonel Wiringoma nabo bari bashinzwe umutekano we bahita basiga ubuzima. Amakuru avuga ko abapfanye na Wiringoma biganjemo abagize umutwe wihariye ushinzwe kurinda abayobozi bakuru ba mama 3, umutwe w'abakomando b'intarumikwa bafite ubunararibonye ku rugamba bashinzwe gucungira umutekano umuyobozi bukuru guriya mutwe. FARDC ibinyujije ku rubuga rwayo rwa X yigambye kira gitero, gusa ubutumwa iza kubisiba nyuma y'umwanya muto. Rero nje bikomeza kugenda bivugwa rero kuri kira gitero gikomeye cyane cyabereye hariya za Rubaya. Hanyuma rero mu yandi makuru akomeje kugenda avugwa, reka mbabwire ko mu Burasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo biravuga yuko AFC 23 kandi ngo yinamiye Lieutenant Colonel Wiringoma. Umutwe wa AFC 23 biciye muri Benjamin Mbonima usanzwe ari umunyamabanga uhoraho wayo wunamiye Lieutenant Colonel Wiringoma wahoze ari umuvugizi w'igisirikare cyawo, umugaragaza nk'umusirikare kandi w'intwari uzahora azirikanwa.
Bonima abinyujije ku rubuga rwe rwa X yagize ati intwari ntizigera zipfa, ati n'abakundwa bacu, ati wari ofisiye w'intwari ndetse kandi n'umunyarugwiro, tuzakomeza kuzirikana mu mitima yacu, udusuhurize intwari zacu dukunda n'abavandimwe bacu baraho. Mu rukerera rwo kwa kabiri rero nkuko nakomeje kugenda mbivuga, tariki 24 Gashyantare nibwo Lieutenant Colonel Ingoma yice mu gitero cya drone ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zagabye mu gace ka Rubaya muri teritwari ya Masisi. Kugeza ubu rero ati nta makuru arambuye AFC 23 iratanga ku rupfu rwe. Amakuru icyakora avuga ko muri rusange abantu 9 aribo biciye muri icyo gitero kigambwe n'ingabo za leta ya Kinshasa ndetse n'abarwanyi b'imitwe ya Zalendo bafatanya nazo urugamba nk'uko bikomeza kugenda bishimangirwa. Amakuru yacu reka nyasoreze kuri iyi nkuru babwire ko Ukraine yahishuye ko abanyafrika barenga 1700 bari ku rugamba ku ruhande rw'Uburusiya. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Ukraine Andriy Sybiha yatangaje ko hari abanyafrika 1700 bari kurwanira Uburusiya mu ntambara ibihugu byombi bigihanganyemo. Andriy Sybiha ubwo yari mu kiganiro hamwe na mugenzi we wo muri Ghana ku 25 Gashyantare 2026 yatangaje ko ari mu biganiro na guverinoma ya Afrika ngo zikumire abaturage bazo bajya kwinjira mu ntambara muri Ukraine. Ghana niyo ifata umwanya w'umuyobozi wa Afrika uzwe cyangwa se niyo Afrika 27 no kuvuga nyuma y'u Burundi. Minisitiri Andriy Sybiha ati tubona neza ko Uburusiya kandi buri gukururira abaturage ba Afrika mu ntambara y'ubwiyahuzi ugendeye ku mibare yacu. Ubu hari abanyafrika 1700 kandi barwana mu ngabo z'Uburusiya. Uyu mugabo kandi yavuze ko abarwanyi bari bakomoka mu bihugu 36 bya Afrika, ibihugu nka Afrika y'Epfo, Kenya, Uganda n'u Burundi birutse kandi kugaragaramo abantu babyo bari mu ntambara muri Ukraine. Abo muri Ukraine n'ibindi bihugu kandi bagiye bavuga ko bajyanwa bijejwe akazi keza bagezweho bakisanga ku rugamba. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Ghana yitwa Samuel Okudzeto Ablakwa yavuze ko abanyafrika bajyanwe mu ntambara benshi bashukishijwe akazi keza bakisanga ku rugamba nyamara kandi nta bumenyi bafite mu gisirikare. Ati ntibabaye mu nzego z'umutekano, ntibabaye mu gisirikare, bigeze batozwa, barajyanywe barabatengwa kandi bisanga ku rugamba. Uyu mugabo kandi yavuze ko ifatanyije na Ukraine mu gusaba ko habaho agahenge kandi intambara igahagarara burundu. Ghana iteganya gusaba Perezida Volodymyr Zelensky gufungura abanyagana babiri bari mu mfungwa z'intambara bafatiwe mu ngabo z'Uburusiya. Uburusiya nabo kandi bwigeze buvuga kuri abo bantu bivuga ko bujyana mu ntambara babukuye ku mugabane wa Afrika. Reka mbashimire mbifurize kugira ibihe byiza.